إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tepaja ki patarakai tanra syukuru kita lur sesi arjanna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Makoto panaritu mapasalawa ni mapassalama masa riale malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lena yewe katubai melok di palebang ki ritu junna surah Yasin. Yang ritu ayat 10 na 2. Maka dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta. Majapu ikang patui tomate. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku tahu panaritu muki ma qaddamu aga sininna ia pura napigau rupa tawi wa atharahum makoto pasininna ia nasalaya rupa tawi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in natungke sewa-sewa sininna sewa-sewa ahsaynahu fi imamin mubin. Majapu purai pada pengemalangi rilalan nasidi kita ia manasa-nasai. Yewe ayae narampi fong Allah subhanahu wa ta'ala maka dadi gaga mapancaji rilainai fong Allah subhanahu wa ta'ala. Seisa ipol ria pancajingan na fong Allah subhanahu wa ta'ala ya naritu maka dadi fong Allah ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata. Ya naritu fong Allah ta'ala pancajiwi atutungengi. Fong Allah ta'ala pancajiwi amatengengi. Fong Allah ta'ala pancajiwi atutungengi. Huwa yuhyi wa yumit. Makoto panaritu de gaga pancaji wi amatingenge makoto panaritu amatingenge sangadinna fong Allah ta'ala wa ilaihi turja'un. Ade gaga unrot talisu rilenai komi ri fong Allah subhanahu wa ta'ala. Naidi rupa tawe purana pancaji ki fong Allah ta'ala ya rega wek kedua ki na pamade fong Allah ta'ala wek kedua to ki na patu kadai fong Allah subhanahu wa ta'ala kaifa takfuruna billah pikogai pada kafir ko muasakkarang fong Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum amwatan padahal riolotan riajajamu amwatan pada mati. Thumma ahyakum nappa nafatwa ko fong Allah ta'ala thumma yuhyikum nappa napamati ko payo fong Allah subhanahu wa ta'ala ay napatoko ngipeng fong Allah subhanahu wa ta'ala thumma ilayhi turja'un nappa naparewu kipeng fong Allah subhanahu wa ta'ala lori sesena. Jadi ide yewe rupa tawi riolo tan rijajata pada dia sengi mati. Jadi tania mi amatengan nak dioloi atutungan tania. Kan tetapi sebelum kita diciptakan
sebelum kita dilahirkan nasabang Allah Subhanahu wa taala, amwatan, kita ini semuanya dalam keadaan meninggal. Peko gai pada dia sakarengi apan cajengan na fong Allah taala, peko gai dia sakarengi maka da fong Allah Subhanahu wa taala mapancaji. Bahkan ia romati resurumunrin na fong Allah Subhanahu wa taala ruwat tu purat tamak na mana sininna ahlul jannah, tamak mana niya ko suruga, ahlun nar pada tamak mana to niya ko di neraka. Nainapa di papuli ni iwe amatingenge pigo engkana papaday olok-olok. Nainapa di gere iwe amatingenge, nainapa di pudang makadaya ahlal jannah khuludun la maut. Sininna li suruga itamanen ni makkada iwe amatingenge di gere naya amatingenge mati mato. Majappu narekko pura gere ni amatingenge mananungan no tumonro la suruga di nagaga amating rimunrinna. Para ripidaton ni sininna lisa neraka makkada tanga ita ni iwe amatingenge di gere. Majappu narekko pura gere ni iwe amatingenge khuludun finnar, majappu mananungan no tu rilalan na neraka di nagagdi na muli masupoleri ranaka pacalan na pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat mamuarir ya masih pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka desi pong Allah ta'ala wa naktubu ma qaddamu. Naya pong Allah ta'ala pura catak manang risese na pong Allah Subhanahu wa ta'ala sininna yawe gau-gau pura dipigau. Semua amal pekerjaan yang pernah kita lakukan pura catak manang risese na pong Allah ta'ala. Bahkan ia warik kadata. Maka dai pong Allah Subhanahu wa ta'ala ma yalfizu min qaul. De gaga warik kadam masupol ritimutta yawe illa ladaihi raqibun atid. Sangadin na pada engkamanam malaikatna na catai narekko maja na catak majai narekko deceng na catak madeceng. Jadi gaga gau bahkan warekada yang kita lakukan dan kita ucapkan sangadinna pura catak manangi risesena wang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka desi pong Allah ta'ala wa asarahum makoto panaritu ricatak manang ngisinin na iya nasalaya rupa tawe na iya risalaya waddingi jaji deceng waddito jaji gau maja pada padan naritu junna deceng makkade Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu narikko mate iya tu rupa tawe in qata'a anhu amaluhu illa min salasa. Majappu mapettu nitu amalakna sangadin na telu. Ya naritu sadaqatin jariyatin. Ya naritu pasidekka malari apalanna. Sedekah jariyah. Dia sudah meninggal, nek kedena paja amalan atau pahala dari perbuatan tersebut atau amal tersebut senantiasa mengalir. Kemudian yang kedua ilmin yuntafa'u bihi. Engkapat disenge pura napa guruang napa ye pas padisenge de napa ja napa keguna rupa tawe majappu ye newe amalak malari risesena pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga awaladin salihin yad'u lahu. Ya rega punai anak matujuri decenge si mata marello duang ngi tomatuanna. Ritujunna jae maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Nah nigi tau pigau set di amalak maja. Nah nigi to pigau amalak maja gau maja adorakang dosa dan sebagainya fa alaihi wizruha naruntu idosana wa auzaru man amila biha makkoto panaritu sininna dosana toppigo enni makkacuelo rialena min ghairi an yankusa min auzarihim syai'a
tenna kurangi dosana ia roto makkecuai. Maka detori lalenna hadis lainnya hadis surat Muslim, man da'a ila dalalah, nanigi-nigi to matampangi apu sangengi, nanigi-nigi tau mangulli lori apu sangengi, dalalah kesesatan. Go ya de nangka napigo inabita sallallahu alaihi wasallam na inapa napigo i alena nangka to macuiri. Ada yang mengikutinya nasengi agama padahal de nangka napigo inabita sallallahu alaihi wasallam. Dia bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah nasaba ia rogau-go nasa nabita sallallahu alaihi wasallam fa'alaihi majapuna tanggung itu dosana, majapuna tanggung itu dosana, makkoto pasininna dosana, man tabi'ahu ia makkecuelo rialena min ghairi an yankusa min asamihim syai'a, tenna kurangi widosa ia roto makkecue. Jadi yewe paperingerang pule rinabita sallallahu alaihi wasallam makkada agi tasalai deceng moto tu napa pole rekko ja moto tu napa dipapole namak kadi fa Allah subhanahu wa taala man amila salihan fali nafsihi, nigi topigo amal deceng majappu ia ro deceng nan rewo moto ko dia lena, wa man asaa fa alaiha, nigi topigo go maja majappu ia ro pawale nan rewo moto ko alena, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, na iya pang Allah subhanahu wa ta'ala denengka nagau bawangi atanna. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masih pang Allah subhanahu wa ta'ala na iya be sininna aga difigaui, sininna aga purana patentui pang Allah subhanahu wa ta'ala majappu purana pada pengemanang pang Allah subhanahu wa ta'ala disedia kita kami nama nasih kita yang ke nasenge dia senge fi lauhim mahfuz. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masih Allah subhanahu wa ta'ala. Realai agurung ritujunna yewe aya makkedah na yewe atoto ngengi na urengi fong Allah subhanahu wa ta'ala sarekwam mengiri pakke guna si bawa madicing makotopan dari itu yewe atoto ngengi, jangan sampai kemudian kita lalai di tugaga tau tuo si pupurelino yewe atoto ngengi pasti engka capakna engkau pagangkan. Ada umur yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Nereko dirapi ni iwe umuru purana patentu fang Allah subhanahu wa ta'ala majaputo padan rew manang inna lillahi maka da idi manang iwe apun nangan namana ki fang Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ilaihi raji'un makoto panritude gaga onrong adisubisungeta sangadina komiri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sininna makkinya wae pasti na panadingi manang iresengnya amatingan. Aina ma takunu yudrikumul maut. Tegi ki engka pasti na poleki yewe resengnya amatingan. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kita itu berada di benteng yang paling kuat sekalipun. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu, maka dia tu amati genge tuli dilesirie. Kita selalu jaga kesehatan nasabah itu melu mati, kita selalu jaga ini dan itu nasabah metauki mati. Fa innahu mulaqikum, ia tu matu amati genge poleiki.
maka kematian itu yang akan datang menghampiri kita. Maka to panaritu, maka da iya tu narekko to pada mati na mapettu maneng ngisininna amala-amalata. Niyebe amala apalang mati resuri munrinna wang Allah Subhanahu wa taala, kita sangat membutuhkannya. Engkau orang parata ajak na wija-wijatta mi bawa ta pikiri ki mato aleta. Pikirkan diri kita ini narekko mati ka pule-pule kumatu, lalu kemudian amal sudah terputus, narekko de gaga amala malari usalai, maka amalan kita, pahala kita terputus sampai di situ. Yakko mati ni magang ketoni tu amala-amalata, narekko mati ni magang ketoni tu apalata, neke narekko engka kipigau amala, kakipigau decing. Maka kemudian setelah kita meninggal, ia amalai termasuk amalan yang kemudian tetap terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka kemudian ia natu decing kami nama kesing ripa pole idi rupa tawe. Jangan andalkan orang nasaba ia tu tawe pada engka mana kesibukan engka mana pikiran na pada alena manam tommi na pikiriki tapat tujuwi aleta. Saking kita memiliki kekuatan, saking kita memiliki harta ini mau pawarkan makatening, kita masih memiliki kesempatan. Lakukan agar kemudian narekko nauli ni pang Allah Subhanahu wa taala. Amalan memang semuanya terputus, kan tetapi ya rodin renaram penabita engka telu dena petu amalana ya naritu pas sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya. Engka pad disengepura dia pak guru make guna kato anak tak pura lipat 7 ri decenge na de na pajam melo duangan ni tomatuan na mamuare nato pada engka ki na patama fong Allah Subhanahu wa taala ritujunna atanna yasimata make guna ri umma selengih make guna ri tomegah kita digunakan na pakai guna ki fong Allah Subhanahu wa taala ritujunna decengnya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.